Ka Hinyautra Youth Council Mountain Road Circle ringkat bat USDO jong ka PWD Department Mountain Road Division kilalaj banjengo ya kasurok banlap dalaki jong ki khmat ya ki jing trei torti yang kasurok ka bajengai kumba khar kilometer ka balap pentre rikilai pu arngot ki contractor. Haka jingle jengok ka seng lalap badon ki contractor ki basyang da karong bompat tes da ka office bat na kalyang USDO ulap ha sangi bantrei na marla pendon kam da karong Prominent Sales Corporation tar hadu ba ka department kan yok bantes shua ya ka te karong. Kabas ngopela ka long badon ki contractor ki bompat sedangai ka kam wala da kapor kalajan poi kat prabanai bat na kalyang USDO ula kular ba unsa shimkhya bat unsa le ka badon kam ya kum kini ki contractor. Nalin bu SYC hadin ba kajing jurip jong ka SYC yang oblai iriunin man hak ap pendutret hadin ba kajing lap kajing torti jong surak na mosepat hayam ka jingjengai ka ba khatar kilometer hadin wata ndep ai kajing tho jujur u eksekutif engineer ya kajing long jingman ng surak ba hadin wata na klieng jong eksekutif engineer jong ka Motion Road division udah khot ya USDO Nyok banyak pelujung mut halor kejeng long jengman jong surak akhirnya USDO lo kubur ya kejeng torti jong kinong tray ki bakat to kan kinong tray nam to yang surak mentah kesini nak klieng jong Motion Circle haringkat USDO office USDO ringkat di staff jong lewan jurip lang ya kini surak ngadu mo serpat adu hanya tayam milap dengan surak hoj nismutu ta hapdeng jong kejeng tray jong kini surak ke bakat ar kilometer mereka kinong tray kidon hadu live arnut di kontraktor ketung ke dia jong office Amar kata milap dengan izin tray, hoj kidon kibas lang bandap, kidon ro kibak biang, par kibak kambun pat IUI, da ke jing tray yang disuruh kelong kebat torti. Kamtam ngilap kijaka, kum hakane penuh yang kewak blay tayam, keba wat kebang tuat ya kete kerong kebak dap lu ke IUI bakalong pui. Te kumta nak liang USDO lo kubur te barok da jung rengkat markmat jung ba ulak kularu ba yak te benta un sap halek biang saisen kumjuru ngilap ru leng ba kajing jurip dengi kan surak don ru kontraktor ba pentrei ngin nakling jungi ngim don kata expert ban tes nam ta kirong ndai namar da kajing ringkat jo SDO surun aku blai nam ta jungu lalap ba kidon kontraktor ki pentrei da kata karong ke ba kampat leng ki da kalian ke expert jong ki bala padio ban tes tikna kum ta hakne sini dio ban sange eno kontraktor ki pentrei da kita kirong ki bom chama pat yo kajing tes lane kajing ibit leng ba jong ka uploading te sumjur nak liang jongi pen pau kan kajing ai kulai nam ta jong ka office jong ka USD jong executive engineer jong ka Motion Road division bolos ngel kajing ud jong pajba rangkat kajing ud jong SYC hakan ga sngil of ha ya ki staff jong ki hapo jong office jong man la juri plang ban lap ki baro kajing long jong man surak nak liang jongi ai kulai nam ta jong ni kenturu i kontraktor jong pat sim la pendap tumang UI non kontraktor war ki bang pat bu utang uwe umauru nam ta jong train nam ta jong surak ki bang padap pat ru nam ta ban siang nam ta jong karong kan tu ki ba khamtam katkum ka jing thu jong ka office nam ta lam bat ni pej ya ki kot kisla kalong ba ya kan surak udah tendar terus nam arjar apply bulan November ki kumta kate ka tendar kan katkum ka jing airport ka jong ki kalong khat phabnai telarangin khaina du kate bnai hadu umta hadung ta katai kelas sedang setang ban kutno ketkum ka krimen jong ki kumtang kentu bat yaki makin snubha ban lek kamploi bat kamtam kene keliur kan sawan kumne te knang ba kanom bu jing ya kinom somsnong bat kumjur nak liang office popular mat jungi kum keseng bahkan sa sim kami te kontraktor ki bam pat idak hadung ta nam ta jing trei bat ya kita baro ni ap ni ngat ba jing start office min si ya ki ek so globha hapo jong pedong khan